Reka mbasuze kandi mbashimire mwese mudukurikiye muri mu Rwanda n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Ngiye kubagezaho zimwe mu ncamake zaranze ukwiregura mu rubanza ruregwamo abantu 8 ndetse na Nsengimana Theoneste wa Cyenda, umunyamakuru akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Umubavu ndetse na YouTube channel ya Umubavu TV. Ni urubanza rero rwatangiye kuburanishwa mu mpera z'umwaka ushize 2024, ariko kwiregura kw'abaregwa byo biza gutangira nyuma ku buryo Nsengimana Theoneste aribwo yatangiye kwiregura. Habayemo gutungurana gukomeye cyane ku buryo uburyo Nsengimana Theoneste yireguye wenda turaza kubaha umwanya namwe muraza kubigarukaho, muraza gutanga ibitekerezo. Ni urubanza rugarukamo cyane Ingabire Victoire Umuhoza, yarari no mu cyumba cy'iburanisha hari nyine mu rukiko rukuru rwa Kigali. Hanyuma mbere na mbere Nsengimana Theoneste aburana yunganiwe n'abanyamategeko babiri barimo uwitwa Brice Bikotwa ndetse n'itwa Felicien Gashema. Ubushinjacyaha bukaba bumurega ibyaha bibiri birimo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi ndetse n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Mu kwiregura Nsengimana Theoneste yavuze yuko ngo yibanda cyane ku itegeko rigenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda, aho yabwiye umucamanza yuko ngo ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no gutangaza amakuru ngo bwemewe kandi bwubahirizwa na leta, agakotinga nyine amategeko atandukanye yaba itegeko ry'itangazamakuru ndetse n'ingingo ya 38 mu itegeko nshinga ry'u Rwanda. Nsengimana Theoneste yabwiye urukiko ko ngo yafashwe akanafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibyo yatangiye kubivuga umucamanza yaje kumubwira ati ibyo warabiburanye cyangwa se warabigaruye cyane ubiburanaho mu rwego rwa mbere ndetse byanafashweho icyemezo, bityo rero witandukira isobanure ku byo urimo kubazwa kw'ibi byaha ukurikiranyweho. Hanyuma umunyamakuru Nsengimana Theoneste yavuze ko ngo ibikoresho bye by'akazi byafatiriwe mu buryo ngo butemewe n'amategeko, ndetse ubu ngo imyaka ishize ni myinshi ku buryo afite impungenge yuko byangiritse. Anasaba umucamanza ko mu cyemezo azafata nabyo azagira icyo azabivugaho ko ibyo byangombwa nyine cyangwa se ibikoresho bye by'itangazamakuru byafatiriwe. Hanyuma ikindi ubushinjacyaha bwo bujya kugira icyo buvuga ku bijyanye n'uburenganzira yasabaga, bwavuze yuko ngo ubwo urumva Nsengimana mu byo yavuze nyine yavuzemo n'uburyo afunzwemo. Ubushinjacyaha buvuga yuko ibyo ngo babibona nko gutinza urubanza. Ikindi umuntu yavugaho nuko Nsengimana Theoneste yisobanuye cyane kuri video. Aha rero niho nababwira ko hanavuzwemo ibintu Nsengimana Theoneste yatunguranye mu rukiko. Kuri video bamuregesha bavuga ko yitangaje kuri YouTube channel ya Umubavu TV online. Ni video Nsengimana Theoneste mu kwisobanura yavuze yuko iyo video yayitangaje ukwiri. Aravuga ati nge netambukije ukwiri, ntabwo nigeze ngira ikintu nyongeraho. Hano rero Nsengimana Theoneste mu gusobanura ibikubiye muri iyi video n'ibyo bamushinja yuko byaba ari ibihuha, mbere na mbere yavuze ko ngo gutangaza amakuru y'ibihuha rimwe na rimwe ngo biba byemewe. Yasobanuye ko ngo mbere na mbere kuba iyo video atari uyivugamo kandi yaritangaje uko imeze, ibirimo ngo ntabwo yakwiye kuba yabibazwa. Akavuga rero ngo ahangaha ararengana, akwiye kurenganurwa. Kuvuga rero yuko ari icyaha cyo gutangaza ibihuha kuko ibivugirwamo ni video umukobwa wari urimo yatangazaga yuko hari amazina yavugaga y'abantu, bakavuga ko Kizito Mihigo yishwe na leta, akavuga abantu baburiwe irengero n'ibindi. Aha rero niho umucamanza aje kubaza Nsengimana Theoneste ikibazo gikomeye. Kuri iyi video umucamanza mbere na mbere Nsengimana Theoneste yavuze yuko ngo ku cyaha cyo gutangaza ibihuha nyine bikubiye muri iyo video ngo ubushinjacyaha bwamureze bukoresheje ingingo z'amategeko ngo zitarizo. Abahungu bwashingiye ku itegeko rirebana n'ibyaha bikorwa bikoreshejwe ikoranabuhanga, ariko bakavuga yuko ngo hakwiye kurebwa itegeko ry'itangazamakuru. Aha rero niho yabwiye urukiko ko ngo bamureze ibyaha by'ibihimbano. Asobanura ko ngo urukiko rukwiye kuba ruha agaciro ko ngo mu itangazamakuru rimwe na rimwe ibihuha ngo biba byemewe. Ikindi kintu
yavuze abantu benshi mu rukiko batangira kujujura. Hanyuma mu gushyigikira igitekerezo cye Nsengimana Theoneste yavuze yuko ngo bimwe mu bitangazamakuru byigeze gutangaza inkuru ko mu gihe umunyapolitike ngo Victoire Ingabire Umuhoza ngo yari afunzwe ngo yatwitiye muri gereza, ngo nk'icyo ni igihuha kandi ngo ntabwo bigeze barega uwabitangaje. Yongeyeho ko ngo hari n'ibindi biherutse gutangazwa ko Karasira Aimable ngo yaguye muri gereza nyamara ngo ari muzima, ngo nibyo ni ibihuha kandi ngo ntabwo bigeze bakurikirana ababitangaje. Yavuze ko ngo izo nkuru zombi ari ibihuha kandi ngo mu bazitangaje ntabwo bigeze bakurikiranwa n'ubushinjacyaha ngo bagizwe imbere y'amategeko babibazwe. Umushinjacyaha bumurega ko ngo yasohoye itangazo mu kinyamakuru cye ryamaze imigambi mibisha yo kugumura rubanda. Ngo ibyo byari muri video yumvikanyemo uwitwa Mimi Mireye uba mu mahanga avuga ko ngo u Rwanda rwica abaturage barwo ku maherere, aho nyine navuze ko bavuze umuhanzi Kizito Mihigo, bakavuga hari naho nyine yumvikana avuga ko ngo runafungira ubusa abantu batandukanye, akavugamo abantu barimo Paul Rusesabagina ndetse n'abandi batandukanye. Yasobanuye ko ngo amakuru akubiye muri iyo video atashobora kwitwa ibihuha, ko ngo yari afite isoko yayo, bityo ko ngo adakwiye kuryozwa ibyavuzwe n'undi muntu. Yavuze ko hari amakuru ashobora kwishakira we nk'umunyamakuru, cyo kimwe n'ayo bamukurikira bashobora kumushyira bakamwishyura cyangwa akayatangariza ubuntu. Akaba ngo biriya babimuhaye babimuzaniye akabitangaza uko biri nta komantere abishyizeho, bityo ngo adakwiye kubibazwa. Nsengimana Theoneste yasobanuye ko ngo afitanye amasezerano na Google ajyanye n'imikoranire nk'umuntu ucuruza bitewe n'abarebye amakuru yatangaje, akavuga ko ngo itangazamakuru rigamije gushaka ukuri. Mu myiregurire yavuze yuko ubushinjacyaha ngo bwamushyizeho igitutu cyo kumutegeka kugaragaza isoko y'amakuru yari yatangaje kandi ngo bihamanye n'amategeko. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yamubajije ubugira gatatu, yabajije inshuro gatatu icyo yatangaje ku muyoboro we cya YouTube, nyine kiriya kiganiro yatangaje cy'uwo mukobwa. Aramubaza ati biriya bintu ni kubyemera? Ubwo niya video birimo kuvuga ko Kizito Mihigo yishwe, kuvuga ko leta ifunga abantu batandukanye bazize ubusa, ibyo kuvuga ko abantu baburirwa irengero mu buryo leta ibagizemo uruhare n'ibindi. Umucamanza aramubaza inshuro 3 amusubirishamo, biriya bintu watangaje nawe niko ubyemera? Nsengimana Theoneste yasubije ko nawe ariko abyemera kuko ngo nta bindi byari byaboneka birabivuguruza. Ati kugeza ubu mbyemera ko ari byo kuko nta kindi kirabivuguruza. Umucamanza yahise asaba umwanditsi w'urukiko kubyandika uko nguko. Hanyuma ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko ibimenyetso bwemeza ko hari ibiganiro uyu munyamakuru Nsengimana Theoneste yagiranye na Ingabire Victoire Umuhoza ku rubuga rwa WhatsApp. Mu gusobanura ubushinjacyaha buvuga ko Nsengimana yari yaramwise izina rya Inkora Ivu. Inkora Ivu bakavuga ko ngo mwibazwa muri RIB, Nsengimana Theoneste yasobanuye ko ngo inkora ari ijambo inkoramutima yahinnye, gashaka kuvuga ko ari inkoramutima. Hanyuma Ivu bikaba ari impine y'amazina ya Ingabire Victoire, ubwo ni Ingabire Victoire Umuhoza nyine, aho yagiye fata inyuguti ya mbere ibanza kuri buri zina. Hanyuma bavuga ko ngo muri ibyo biganiro ubushinjacyaha nyine ko Nsengimana Theoneste ngo yasabwaga ko yatambutsa gahunda y'umunsi witwa ngo Ingabire Day, bisobanuye ko ngo bari bafitanye ubwumvikane mu mikoranire. Nsengimana Theoneste mu kwisobanura kuri iki ngiki yavuze ko ngashingiye ku gaciro inkuru ngo iyo haza kuba hategurwa imyigaragambyo yari kubuza abayiteguye kugira undi munyamakuru babwira kugira ngo abe uwa mbere mu gutangaza ayo makuru agambiriye kurebwa n'abantu benshi. Ibyo nibyo yavuze imbere y'umucamanza. Ku kijyanye n'ibiganiro yabajijweho mu bugenzacyaha ko yagiranaga na Ingabire Victoire Umuhoza, yasabye ko ngo byazateshwa agaciro. Yavuze ko ngo yabajijwe atisanzuye kandi ko yakorewe ibikorwa by'iyicarubozo. Umucamanza yamusabye kugaragaza ibimenyetso ko yaba yarakorewe iyicarubozo, hanyuma yasubije ko yandikiye urwego rw'abanyamakuru b'igenzura RMC
ngo ntirwagira icyo rubikoraho. Yavuze ko ngo icyaha cy'icarubozo kidasaza ngo azaba atanga nyine ikirego. Umucamanza ati urifuza kuzakiregera? Uregwa ati niba ngombwa nzakiregera. Umucamanza ati bakwandikire ko nyuma y'uru rubanza uzajya kukiregera. Kubera indi mirimo abacamanza rero bari bafite, byatumye abanyamategeko batabona umwanya wo kumwunganira, kuko hari abandi nyine bagira ku munani nk'uko nabibabwiye bari muri iyi kipe nyine y'abantu bashinjwa ibyaha mu by'ukuri bavuga ko ari ibyo kugambanira cyangwa se ku umugambi wo guhirika ubutegetsi. Ngira ngo nabibasugejeho mu kiganiro nakoze ubushize. Ukuriye iri tsinda yitwa Sibomana Sylvain, niyo agomba kuba yabanje kwisobanura, ariko yageze imbere y'umucamanza agaragaza ko atameze neza, ibyaje gutuma nyine ataza kwisobanura. Ubwo nyine kugeza uyu munsi bikaba bikomeje, urubanza rukaba ruzasubukurwa mu kwezi gutaha kwa kabiri, ariko nyine abaregwa bazakomeza kwisobanura, hanyuma bakaba bakongera no kunganirwa n'abunganizi babo mu bijyanye n'amategeko. Wenda namufishaho gatoya ku byatangajwe n'iyo video, ko iracyari kuri YouTube nk'ikimenyetso kinakoreshwa n'ubushinjacyaha barega Nsengimana Theoneste. Ni video yagiyeho, kandebe itariki, ni video imaze imyaka 3, yagiyeho ku itariki ya 12 z'ukwa 10 2021, imyaka 3 hafi 4, imyaka 3 n'igice. Hanyuma ndashaka kubumvisha iyo video icyo yavugaga. Ni video yashyizwe no mu Mavu TV, ariko byari byatangajwe n'uwitwa Mimi Mireye. Munyarwandakazi, nawe muntu urangwa n'ubuntu, kuri uyu wa kane ku itariki ya 14 z'ukwa 10, aho waba uri hose uzifatanya n'abandi banyarwanda mu kurwanya akarengane gakabije gukorerwa abanyarwanda. Fata akanya twongere tuzirikane Kizito Mihigo, ndetse tuzirikane n'abantu bose bafunze bazira ibitekerezo byabo. Muri uyu mwaka wa 2021 byabaye bibi kurushaho. Baramufunze Idamangi rya Mugwiza, ndetse bafunga Karasira Aimable na Christophe Kayumba. Uyu munsi wiswe Ingabire Day nyine, ngo umunsi ubwo urumva ibikorwa biba bikuriwe na Ingabire Victoire Umuhoza. Iyi video rero niyo umucamanza abajije Nsengimana Theoneste ubugira gatatu, urumva nyine ku cyaha cyo gukwirakwiza amakuru y'ibihuha. Ati nawe ibikubiye muri kubyemera? Aramusubiza ati niko mbyemera, kuko ntigeze mbona ibi bivuguruza. Nabyo nyine nkuko nababwiye biri mu byatunguye abantu mu rukiko. Hanyuma kandi iyi video niyo Nsengimana Theoneste avuga ko bayimuhaye ngo afite uburenganzira bwo kuba yahabwa amakuru akatangaza uko ari ku buntu cyangwa ku mafaranga yatawe n'undi muntu. Ati mfite uburenganzira bwo gutara inkuru ngiye ubwanjye, cyangwa se abandi bakazana inkuru nayo batangaza ku buntu, cyangwa se nayo batangaza amaciye amafaranga, hanyuma bakaza kuba babazwa ibikubiye muri iyo nkuru mu gihe ngewe ntacyo naba nongeyeho. Hanyuma ibijyanye n'imyigaragambyo bavuga ko bategura gukora, Nsengimana Theoneste yavuze ati iyo menya iyo myigaragambyo nkayimenya mbere y'abandi banyamakuru nari kubibahisha kugira ngo ngewe ngire ikintu bita exclusivité, ngewe ngereyo ari njye nyine, hanyuma inkuru nyitangaza njye nyine kugira ngo irebwe n'abantu benshi. Ikindi navuga ahubwo ni ikintu uko
avuga ko afite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no mu buryo bamubajije by'ibyo yavuganaga na Ingabire Victoire Umuhoza muri RIB yari yavuze ko yasabye ko kugira ngo nyine azatangaza ibintu byabo bashobora kumusapotinga kuko atari afite ubushobozi. N'uyu munsi rero yabigarutseho imbere y'umucamanza. Ndumva ari ibyo muri rusange. Hanyuma ikindi cyaha kishingiye ku byo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi yahakanye avuga ko mu by'ukuri adakwiye kubibazwa. Ni icyaha bavuga ko ngo hari abantu bakoraga amahugurwa online biga ku gitabo gishingiye ku bitekerezo by'umu Nyaserbia nyine wacyanditse ngo uburyo ushobora guhirika ubutegetsi hatabayeho intambara ngo mu mahoro. So ni igitabo kirimo nabigarutseho ushize uko byavuzwe mu rukiko bagomba gukoresha abantu barimo abazunguzayi, abanyonzi, abayedi n'abandi bantu ngo bakora akazi gaciritse, hanyuma bagakora ikintu cyari gutuma leta ibona yuko ngo hari impinduka. Yaramuka igize abifatika bafunga ngo amahanga agahaguruka akabyamagana. Yaramuka itagize abifata ikaba nyine itsinzwe bagakomeza bagasensibiliza nyine iyo myumvire n'imitekerereze yabo kugeza nyine navuga ngo biganje bikaba ari byo nyine binesha. Hanyuma mubo bavuga ko bavuze ko ngo batekereje no kuba mubo bavugisha habamo n'abamotari, ariko ngo abamotari baje gusanga ngo batabizera ko ngo mu bamotari haba harimo ngo abakorana n'inzego z'ubutasi ku buryo ngo bashobora kubatamaza. So muri rusange abafashwe na mahugurwa bakure n'uwo ngo witwa Sibomana Sylvain yahoze mu ishyaka rya Ingabire Victoire Umuhoza ryitwa FDB inkingi, n'ubu ngira ngo yabaga muri ririya rya Darifa Umurinzi, n'abo bandi muri rusange baba mu ishyaka rya Darifa Umurinzi rya Ingabire Victoire Umuhoza. So muri rusange nuko byagenze mu iburanisha. Ngira ngo wenda andi makuru twazagenda tuyagarukaho mu bihe biri imbere, wenda mu gihe urubanza ruzaba rwasubukuwe. So reka dusoreze ahangaha ibiganiro byacu n'amakuru atandukanye ku ngingo zitandukanye. Nakagaruka naho ubutaha. Mwakoze. Gasaro TV.